Moje ime je Vladan Vuckovic Paja i svirat ću vam muziku iz istočne Srbije u kojoj sam živao kao dečak. Muziku koja me trenutno zaokuplja obradio sam u stilu zapadnih muzičkih formi, pridodajući sopstvene kompozicijske dela.
zahvaljujem se svima koji su učestvovali na ovom albumu i time pomogli ostvarenje mog davnog muzičkog sna. A zašto na istoku zapada? Zato što smatram da je ovaj prostor istok zapadne civilizacije u geografskom i kulturološkom smislu.
sada sviram, nastojao sam da što više približim publici, a da pri tome ne pobegnem od svog umetničkog bića. Drago mi je što sam nakon ovoliko vremena i ovoliko odsviranih koncerata uspeo da se ponovo vratim u detinjstvo kroz ovu muziku koju sam napravio.